webale muno omutekaniza wa makuru habwa tayari West kandi orutimbo rukwolekya amakuru omukichweka kino kya Uganda. Amabara gange ni nyomu kwenda alinda District Inspector of Schools wa Kagadi kandi kiro kya hati nyino muhimbo mwingi kuba nimbazaho nsonga ya masomero na mnoko kugatandikire hano mu Kaga District. Nyowe nkulira byo burambuzi bwa masomero hano mu Kaga District kandi nabagenzi bange ba inspectors ko kutukora mulimo gukurambura amasomero ekiro kya ijo ebirabina bitano mwezi gunu mwaka gunu rusoma rwa kabiri wa omwaka gunu rutandikirege kandi okutandika kirungi muno ngo amasomero gona gakingwireho ga namuna amasomero ga government kandi turambuirega amasomero maingiho baitu amasomero gaturambuirege tusangirege okujja kwa bana amasomero kukyali hansi kandi abasomesa bo babairiyo mu bwingiho kukira abana uko kubayizire kandi ikyo kikairoho busumukiro bwingi abasomesa nibayija baitu abana batayizire ubwingi oiro twege twino kweralikira ngo tutandikire tamwenu rundo rusoma runo twino oburwaire obwazokero hano mu Uganda obwa Ebola kandi niburugwa mu kichoka kya Kongo rundo mu ihangeri ya Kongo kandi nkakagale twerere ihangeri ya Kongo niko gamba twino kweralikira ngo government ekakemanya obulwaire buro baitu tekozere nchwamu yo kukinga amasomero gona kandi nitutina ngo abazaire basobora kugira nchwamu yabo habwabu nibaleka nibanga kutwara abana amasomero baitu mu rukwato twabairemu olwokutekanirize tamwenu rundo rusoma runo olwabakuru amasomero bona kandi rulimu n'aba stakeholders bayingi nka RDC kao na diso na bandi bona abakwatwaho tukayikiraniza kurungi ngo amasomero gona gakingule baitu gakingule gaina nebyo ebikwetagisa kurorango abana rundi abegi rundi ababakwikara omusomero n'abasomesa barumu tibasoboire kutunga ekizibu kyokwatwa kuburwaire obu kandi tukongera twamanyisa abasomesa ngo ebimwe bikwetagisa biro nkekigambo kyo kunaba mu ngaro so hand washing facilities zibe mu masomero behale mizano eyo kuzana nibakwatangana mu ngaro rundi nibe nyiga hamu rundi nibe kwasira hamu ekyo nakikabaho twikaire tukakibegesa ngo baleme kukora bitu bikusana bityo ekya kandi bakozese omwanya gwono karo kurango abana tibasoboire kwekwata babe baine myanya kumara nebindi ebyabazibu bingi kurana tutekanize ensonga egi baitu twasaba abasomesa balime kuteka abazaire habunkenke obunkenke niko gamba kubaleteza obutini bwingi muno kikaleteza n'abana kubayiha musomero kijja kuba kibi kandi kakuba abana batasoma habo kuba kandi tukinisiza abazaire twabolekya ngo ekizibu kiri kyamani muno kinguraine kandi baleteza no kutata abana musomero twikirize ekizibu kiro baitu kandi abebyo bomezi nabo bakyetegeze kurungi ngo nitusobora genda maiso nitusoma gonza no burwaire bukozereki buro kandi omukurambura kwa itu tusangirege ebyo kunaba mu ngara abakiro bwingi babina gonza tukaina challenge na muna amasomero go kusanga class zabo abana bali mu bayingi aho no twinde kizibu baitu nebindi nibagezaho abandi nibakora screening abandi batiro nebikale bikusako bakonyera kwa baro ensonga kandi baina contacts zabo ebyo bwomezi in case abaho kizibu kiona niba reportinga bwangu ekyo tumaziri kitekanize ohiro kutandika kwa amasomero kugatandikire amasomero tuina amasomero ga government na ga private baita amasomero ga private obugabani gagenda kutandika kukora amasomero ago nigaragirwa kuba gaina license baita amasomero gamo mu Kagadi kandi
agataina license aga private chief administrative officer akahandikira amasomero agona nagakinga awugara kaba gataina license uko kityo amasomero aga gataina license gakakingwa kandi kiro kya ijo amasomero bwayini gatandika police yakulembeirwe mukuru ebyo kwerinda RDC agenzerege corporation na itegereza abayangire kukinga amasomero ago kandi bakimanyire mutwaina license nabwo ekyo abantu abamu bakwasirwege batwarwa police basobole kusobora habuwaki kandi bakingire nkoko bataina ebikubaragira kubana amasomero kandi bagendo maiso kandi bakete chikwekwetu abandi niko bakete chikwekwetu rundi oramagoru rundi enkolegi genda kimo maiso okwika the last school isomero kusemba yo retainer license obulira akayikiriza kubona license rundi likakinga entekanize gikuba gikozere kandi nituterera abakuru ba masomero abo the directors proprietors abatandikira amasomero ago bayikirize bahondere biragiro nko kubiri kandi tuli mu office kubakonyera kurora ne bahikiriza ibikwetagisa batu ngo barole batungira license. Okay. Yes. Na mbere turabira harimo amasomero agayine enrollment inkoto abana bayinginka nkekyo kororaho nkamusoyiro bayituno yesanga bayine space intohito ekyo gamba abana batasemberangana mujya kurora mutanti cyatekwa mu nkora amasomero government ne kimanya ngo abana bamuti bakusobora baitu nabo tujja kuleka ngo abwakubaro kikwetagisa ngo kikwetagisa obundi kirayitagisa abana abandi kubasomeseza heru orundi kuteka tents okikuba kisobokere orundi kuserole papura taplins nakine bindi byone birani bisoboka kurora of course ngo habaho social distance ekumara but as of now abamba kugezaho kurango baserwe bikare bigaziho abana basoma beyanjirize kuruma. Okay, akakusemba yarente kaniza yokorora nti mwari batamu kugezaho ku making sure anta amasomero gona gakore kikakusoboka mu standard operating procedures ko kunsangiro nkigambireho ngo amasomero twamazene impanuro zaitu zona ikirukiya ije tuberege mu field ni turambura amasomero kurora abana bayizire bata bali mu mberaki kandi bikwetagisa biribita omasomero nabo cyo ruramburo tukiyagenda maiso of course ka akure byo burambuzi bwa masomero tukiyagenda maiso no kurambura amasomero okwika ofuraga mara intwetegereza ebintu ebiri mu masomero ko bigisemere kuba. Okay, akagambo ka kusemba omukumalira sibwire bunu bwo kwandika abana abagenda gukora ibigezo kandi buli obwire obundi bugenda kwayo akwa tusigayize ebiro 31 tujja kuba ntumalira okwandika abana bona aba primary aba senior kana na aba senior ya mukaga na aba senior kasatu nabo kwandikwa niko gamba ebigezo biri okuhandikisa kikuru abukaka kubote handikisa dundu mwana kakobata handikunda amasomero kagata handikisa abana bavu bagikijja kwa nikimanyisa tibakole ebigezo nabo ekyo bwire bunu bwo kuhandika abana bona basobole kukola ebigezo byabo na abazaire mugende mu maiso ne museruliriza abana banyu barabahandikirwa kwa tufuna incidences zingi obundi nitusanga abasomesa n'abakuru b'amasomero namunaga private nibadupa abazaire ngo bakabahandika kandi kuno batabahandikire nabo ekyo abazaire mufwe yibwangu hati buno mbwire bunu mugende mu basomero ganyu mukaguze ngo mazima abana baitu bahandikisize kandi barabata bahandikisize muje mu ofisi yange nsobole kubakonyera obwire butakagire hara baitu niterera ngo abazaire abakuru b'amasomero na itwenda ba stakeholders trolling abana twabahandika omubire bisigairiyo kandi aratahandika omubiro bine bisigairiyo ebironka bina bitano akujja kuba na asasura sa charge 100% kibi muno mukando obaireno otasasure sente baita atobwo kubota otahandikira ombwire buno kijja kwa nikimanyisujja kuba no sasura sente nko wa primary warabata abaira takusula sente aje kusula mitwalo 10 kandi wa private abaira nasula mitwalo 10 aje kusula mitwalo mukaga na kanana obu ni kibi nabo ekyo tukuterera mu iruke bwangu bugende muhandikisa abana banyu mu role ngo bahandikirwe
badimasa batekereho uburyo bwona kuranga abana bahandi kumbwiro kanu kabayire kasigarayo ari abazaire nkunira bacyayine ntekereza nta amasomero gano nti president asa kugamba amasomero gasoke gakinge nke bya covid cyabareterezo butasindika abana kutandikira nicyo cyo nyine mbayire nkibalizo ira ngamba tubayire tutekaho uburyo kurorangu Ebola rundo burwaire buno buroho butafoka kiekwaso runde kaba a big threat rundi komite tukagitabu habunkenke kimbalizege nikoleso bunkenke abantu bakatandika nokutina gamba eti abana baitu tibakyaga mu masomero nangwa mbagambire Minister of Health kozera assessment kurungi yarangu nikisoboka abana kuba bali musomero kandi no burwaire no buroho yes we bari muno yebare mnonga iwe akiriyo natureba hano ya tayari ogwe no mukwenda arinda Julius inspector of schools hano yo mu district ya Kagadi yanatushobora bikwatagine no kutandika kwa mashomero ko gatandikirizo beri yanyuma ibibazo nanoko bariyo no bakora operation zitari zimwe na zimukora mu byo bwegese byatambura kurunji nyondo Onesi Master yahabwe sigaroye kumira tayari West TV kandi tongero kwistyaho buri kimwe cyona